wange rak fai ngamari e ke kau kuluku pe me tonga ke nau fai fan ki foi fai fatata pe hiu fatata ma ki tau tong osto ya ki foi special pe me he vai ke yo se ko pe i ne osia te tau to ki hoko atu. Amen. So therefore I would invite the leader from the Tongan group to come up to the front, or even the whole team. Please give them a hand. Ivoni, amo katoa siasi family, kono tari ki matoro, maulawe ko koloa pa metapoaki, ke mauma o fai na mari beheni, ko uhi ko poletaki o Ngaahi. It's not easy. I thank God for this opportunity that we have this morning to share what the love of God to us, and even brothers and sisters, mother and father, and even the children of my country is a blessing to us. This is not a first time for us here in New Zealand. Ko tu otolueni e mautoto au ki New Zealand pe moe mai ki fo o tau kita pe ko mo oni ko Ngaahi e ki alo te kakai e hau kakai alo te kakai e hau kakai o ku kai ke tu ngai ya ko hi ko hatangata pe ko me te ne lava ka ko ilonga toa e tu o fa mo oni pa mai ki ko ye te ne ha musi pre anga o tu o mo yo te tau ai pe kai rock fa fe lo ki ma tolu pe ko tui kai ke ulave i pe na ta ko to ki rock fe ho anga pe kai fa ampe ho ko ni ke fa fe lo ki ma tolu ko pe mo ministry of mau kau ki ai ko Ngaahi ko mau ia o kai ko hasiasi pe ko ta no fa nga fakalea ka ko ministry call it Pacific Island Evangelical Missionary Network ki ha fetu upe o ku ko ministry ko ni o fai aki apore ko volunteer mo ui ke mui pa makalaisi ya ko me ape fai ko no dewi eta mo be ma fini mui o to kwato ki ha fetu o ui ke eki ke o fai Ngaahi eki ya alo ke ta o fa no to kamata I tonga pe mo base me pe ki New Zealand I mengri ben I mengri I halawaine fia to taha pe base ya ai va ko eni ke na missionary ai ko evangelio e Pacific pe o kai ko siasi o ku hene asias katolika to ho eki o siriana pentecosi pe nasias pa Kristian ko to pe aya ko tau hen ka to ai o ko ke haputa pe ko ala pe ko ka ko galea ka tau sisu pe ta sisu o kari loto ni ta to pe ko ma tu ngai ko o ma to lo pe ko to nga hen ni ai ngai fae ko ni mo I fa na o hen o no ko na to pe New Zealand o ku na tu ko support help us a lot and share together with us. Ki taimi o kuma mau foi Hiva ini. O kuma lawe ko ta buaki o ku mau family pe ta ya sisu o nge ko ta tori pong ini. Pe ku mau fia au pe taimi o kuma lawa holai fangi fatongia them they help us a lot. Pe mo fia ye tu fa ta mo ki ma tolu. Neo ko pole fai ngata au fai ko ta ho mo fini mui tika ke ma ho ko to pe neo ko ki family pe ta ha ke ma o ma ho pe to nga ke lo tu pe mo wait upon the Lord ka ke ka pe fia pe ye ki fa fe lo ki ma to re pong ko ni
kia ki mau tolu e family o tui e ki polokalama ma te te pongpongini e hoko peka tapo ki ka te mau tolu e mo ki mau tolu me ka hato hinga ke he mau heni ka tohi tapu pe e mo e te folofola pe ka pasa pe ia pe ka tuhuru pe ia ma mama ke whanonga o whai ka e kore pe mua ke whanau ke mau te teu haki hiva whakatata e pongpongini i ano whakalea aku pehe i kai ke te hani mai e whai kai e hufanga ka ko sisu peta pea ka ilonga hamea e whakamalo ia tuku ke tau whai aki e kotoa ho tau loto hamea pete tau whai ko tau oskia vele ngāia mama e ki ke whalangangi hono ma whato tāpi pea e korerewa ke whanau ke mau whai te ki e chini ko ni ano whakalea ni mahufanga o sisu pe ai ni mahufanga o whai ke ai ai malu o mo ui ai karistiani ai tala mo pe mo fine mui a pe ka tiki tau tolu no kotoa pe i he pongpongini la Lana fula mai sabe, mesono. Ilonga ngara ni fai famalo ya, haleluya. Lana fula mai sabe, mesono. Today, no. Oh
e kita mai oi ke ni ne fa kita la loto no ke a e ri tangata e ki e fai ni mo wi e as to e pa mo to ki hoko atu malo apito